baby. Hey, subscribe to my YouTube channel, Boss Kaputura. Yes, one more time, ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza mwebwe mudahwema gukurikira Boss Kabutura umunsi ku munsi. Yes, waruzi yuko uwitwa Ayra uyu nguyu ni umuhanzikazi wo mu gihugu cya Nigeria ugezweho cyane muri Afrika ndetse no kuri uyu mubumbe dutuye, ngo buriya indirimbo yitwa Rush yayisohoye rwose ngo abihatirijwe ayisohora atabishaka, ariko iza kuba indirimbo karundura imutumbagiza mu bushorishori uyu mukobwa aba ikimenya bose. Ubwo yaganiraga na Billboard News, Ayra w'imyaka 22 yahishuye ko yabanje guhatirizwa gusohora indirimbo Rush kuko atimvishaga ko yakundwa cyane. Avuga ko bwari ubwa mbere akoze indirimbo imeze nk'iriya ku buryo atari kwizera ikintu gishya cyari gufata imitima y'abakunzi b'umuziki wiwe nkuko nyine iyi ndirimbo yabikoze. Ngayo nguko rero si Ayra gusa, hari n'abandi bahanzi benshi bagiye batandukanye ndetse no mu Rwanda. Amakuru avuga ko indirimbo yitwa Bana buriya ngo yasohowe n'uwitwa Chris Izindi ndetse na Shafi, ariko ngo nta kintu kinini bayitezeho, ahubwo ngo ari ugupfa nyine kuyisohora kubera yuko bari bayikoranye. Ariko rero indirimbo yitwa Bana yaraje ikora amateka akomeye cyane, ishyira ku rundi rwego aba basore bombi. Bijya bibaho rero mu muziki yuko ushobora gusohora igihangano utakiyumvamo ariko kigafata, kimwe nuko ushobora gusohora indirimbo wayishegeye cyane ariko yagera hanze ikaba flop. Stay in touch, amakuru yo arakisukiranya. Ladies and gentlemen, broadcasting live with more than just music. Boss Kabutura, stay in touch. Hey baby. Hey, subscribe to my YouTube channel, Boss Kaputura. Yo, ladies and gentlemen, you are listening to your bombastic radio ladies and gentlemen, are you ready? Boss Kabutura.